Тенчепе Палла Геннадий Айхи поэт Шуралнарампа Сагровын пелік шулшитнемай, Чеваш патшала гуманитария Аслахисень Институт Чепе Республика наци библиотеки, наукаба практика конференции Ергелесе Эртерчеш. Геннадий Айхин пулдарулахин поэзипе культура чигелехипе чигисерлехе вулава, пәтем расшери тата чигелешкенчи литература типчевшисемпе кужаруча савашсем худшанчеш. Конференция шүллі шайы ундагилне пысыкыс чахсембе кушарушысын денег көрінат. Сумлық назым хушинже Америкран, Японирен, Германирен, Италирен, Мускавба бидерден тадары шері тұхлазенден гилне тіптевшісембе савышсем. Тухсагалашагансем Европари Чилай чаплы премия девишне чываш халық поэден Геннадий Айхин бұлдарулықне тарына гайса дешкереші. Перешлемеші мол бөлжі мінжіндезен ұзым шәктіпчеп жізім пұрды Геннадий Николаевич юрадашы. Жамбада паречен небех келжіштемен болады. Хызен жудебе. Конференция пыласыне пілдерзенех ұзым пұрде қабылдыза жамбек келме шутлариш. Жамбегех Мускав, Воронеж, Хузан. Ижевск хулызен женханазым был келжіш. Візімде Геннадий Айге тіпчеші. Геннадий Айхин усталых меседесіне пур енлендішкерегензен ешінче паллах, чываш тіптевшісем де сақалмар. Атнер хузангай поэдім бұлдарулық эстетики жінден қаласа бачы. Доктор диссертацияне Айхиса везене тебе хурсаширна Галина Ермакова профессорда, халық ятне тенжене гыларны енде шымырын хайлавсенче, шенерен шене сисем ушать. Айги мана пармай галачы, Галина. Илтнеес пүдімдінжіне кевелезе тұраған хавада. Ебілт мен дезе каланы. Ша хават пұр дезе каланы Геннадий Николаевич аги. Ша хавада илтні шинзем бұрдын жере. Ша хавада вара Геннадий Николаевич аги де илтні дезе шутлап еп. Шан жинжен галас термеп паян. Наци библиотекин тебір біліменде айхи поэзии вағытпа талқыш видер ятлы куравишлет. Унба палашны жем хуларан инжетри чваш ялінже журалса юсне чвашачи, Мускава вренме гайса тенде илтсе тілінмелі поэт пулсадыны удымсерен денебек күшімне дұқсадырать. Кунда савашын тірлі жыржывра аллы кетерхебе дұқны кенегізем. Валдырышныбе тигелешенде ти пулдарулы чваш поэдізен хайлавесіне күшарсагларына антологисем. Сынугердіксем. Агиана коллекцире сагыр жертерлі документ пранать. Візене шулсерен ергелеген гуравсенде уйрым ярыма байласагдардашы. Наци библиотеккен кемел әмір салонінде вара картина кураве. Поэда сынарлаган пирземзір бүшне унба шевах пулны чвашен университен хайлавсемде. Георгий Фомиряковын, Станислав Юхтарын, Джалильбе Светлана Гайнудиновсен. Курава хынеевер илем гюрегене Федор Мадуров усталана айхи күлеби. Она взем парле усталана Федор Иванович Калазабарачы шак теле тамхур десе шамбек парле эшлене десе бұл пиде шамбек хусканура курнать. Унда сывы калаза яраспегех туинать поэтчинахта. Чималданахынде нумай жылхуши Николай Дронников Париши универсибе шихунодыца пухна үгерчик сенегодардашы. Кунда айхин портретчесем кынамар, айхин поклон пению ярымыземде үгерчиклензе курнашы. Айхи хайын пулдарулы хваджибе пуштарны уява келіне сумлық назем, унын туан ялнеде Подрель районінде шын яла шитсе гурдыш. Чевашенгларым Вали Марина Корягина, Семен Антонов.